Kadagitayag ko gwapo aga kapintas nga Ilocano, Ilocana dita Toronto, Canada, August 20 and 21, The Taste of Manila, adapto dita Apo with the Ageless Dancers, umay kay kumagbuya. Ay karayong ngayon kalaygi kadanggit pa'y un-unoy ko adi ka aklunen taim pagarop mun sa bareng-bareng pulbo dan lilaw panang irurumen na irut akarit ken sa patakawan patsiem ngayas na kana panagun unoy ko di ka pa'y denggen amin na panang gutigut kuin ka pa'y lalaisen panang idadanes panang irurumen anyat gustuem madenggen apakabukayan day akaasing tapnun ayat ko pasudiem ketagbiaga asitatalingen na irut akariken sa patakawan patsiem nayas na kana panagun unoy ko di ka pa'y denggen amin na panang gutigut kuin ka pa'y lalaisen panang idadanes panang irurumen gustuem madenggen apakabukayan day ang kaasing tapnong ayat ko pasudiem ket nagbiyaga kasitatalingen na irut akariken sa patakawan patsiem nayas na kana panagun unoy ko di ka pa'y denggen amin na panang gutigut kuin ka pa'y lalaisen panang idadanes panang irurumen panang idadanes panang irurumen na irut akariken sa patakawan patsiem nayas na kana panagun unoy ko di ka pa'y denggen amin na panang gutigut kuin ka pa'y lalaisen panang idadanes panang irurumen panang idadanes panang irurumen panang idadanes panang irurumen